boroko dololo boroko bona dololo nna ke di boroko bosong nna ke ding boroko boseo boroko bona dololo ke tadia ke no tswa ka ya life ke no tswa ka ya life ka le lebelela boroko dololo Dillo dololo a ke na choice ke no lebelela lena la mpotsa gore mafefe moloko o mafefe moloko mafefe moloko wena fariela boroko dololo ska to itia o ka rone ke boroko nkula bona o pretendela boroko o pretendetse vurobetše mara o sa robala o nagana ka mathata o tabanana ka re o na le COVID a ke nang Patricia a ke tsebe gore go bua ke tse gore go dibuile kae wena ene ba re sleep is for the rich and last time I checked it now was rich so guy sleeps on he sleep is for the rich one lebella ka eng banna ka gore nna ke rich shifa mara o ka re ke ile moledelong ene ke rich ke a makala ke rich as ke robala so statement sa rena so wrong. You must withdraw. Sleep is for the rich. Whoever said it. David Mudau. I'm looking David Mudau. Energy drink ya bereka. Ape ke bona ka wena. Gore energy drink ya bereka. Ke toko ka wena mamothao. Na yo tlatse besilo. Ni sa ibo silo ke tsa isa bereke. Go ba ibereka o sa ngwala o sa ifilo o ngwala a ibereka hey I miss you too I miss you too when you got the storm ka re tšao me sa ithomile ke nna se di tšea o di ka re tšao me sa ithomile ka wena I miss you ka ba tšao me sa di boletše ke nna peo wena swantse gore two follow suit to ke tšeo ka re ene o pretendela boroko wena David o ka mmapaeng ke tšeo ka re robetše ke wena ke di o a šira eng o pretendela boroko o busy ka mo mapaeng tsoga o etse rena ga o tono busy o dia friction ka mo mapaeng o tabankga maloko wa itse ba ntho le ga o ka dia soa o nkgamaka ka go ntshwanela ya o busy o taba idia ka mapae ka gore o busy gore o pretendela boroko bošang ke ja malakera ka makuleng ana ka gore wena o dula Sandton go ne le makula Sandton Patriciana ke ja malakera ka makuleng gape makula a gona ka mo gae re na le container so container e na le lebati ke no bula ka ntšha malakera a makula thaba maloka o re thaba maloka wa tseba keng thaba maloka ke bana ba o kwatala thaba maloka o kwatala kudu le profile picture a ka no ba tshwere dijo ke motho wa o kwatala o dadala mo profile picture o no bja dijo o kwatala gore wa tseba imethile o tsogile o lebeletse o betha senzeni na wa tseba black people ina o kwatala gore senzeni na modimo a dieng ka gore tala o ifa everyone o nyaka gore modimo wa wena wa tshela ska o laisha tala David Mudau
yo 18 SLVL did mundao 18 SLVL yo no yo bana ba banyane ba gona ka mo o gore bana ba nyine ba chabe di nyango chabisha bana ka mo wena thaba makole o ska e ja rena wa tsoga o tsore wena a one banana nyana mola o ibile khone o santse o ne le wele banana nyana e stand by o ska nolisa di banana ka kwa wa se biete ka short pending ke bile ka short pending ka go short you was stand by bushiu ke night shift wena o tshi banana nyana uno ye ka na korobala na ksa yo ruta korobala o ruta pila ke ruta rutela mapai ina ksa yo ruta korobala shule na thabang kwi katla ya wa lisisi o tsebo ka seno tsoga mo gare ga boshigo wa re wena o nyaka o tsebe le tolo ana mo wena o thoma tsoga bana ke nyaka tša o je le to tsena bothateng thabang o ka seno tsoga wa yo je bona swantse o tše panana nyana o tše panana e go pala o nore o fetša o ja o nore bona makala o tonyetšwa ba re ke eng wa ke kwa phefo o ka re ke ba le lekhwekhwe o ka re ke tswa rush ba sa tsebe gore ke panana e busy ya o tonya bona nna no ke a golega e ke ikwatala ke a tsoga ka ya life ka ja panana wa e bona re fresh panana e fresh gape go e roba ntwe e breaker the behind e roba spinal cord ore a ino re pya banana ya wena ke tseba o no e bula ya re ba bona e fresh kore wa e bona re banana e deserve go jwa ka masa e deserve ha e kwena e deserve go jwa ka masa apo ka seno tsoga o tswa re wena o ne dilo tša go ja go seno dilo tša go ja o tsoge o no robala wa tsoganyana ka phosho ka 11 ka 1 o nore a o bonye lori wa kwa o rutsoile mara o nore wa nagana ka mathata a roba tša o robala mara go ne le tša o janyana o ne le dipanana nyana tshwanne go tsena so o nona mathoma ba eja wa tsoga o nore e šetse o feletše ke boroko ore o bona o tsoga o dia so o tosha boroko ka gore wa tseba gore o na le tša o janyana o ka topa panana nyana gore maybe wa topa lekere nyana o bona sometimes ke re tshwanetse bophelo bo beng le that thing o ska no ba o vuke man o ile that thing wena thabang wa bona motho wa tshwara dijo mo profile picture a ke motse serious o kwatala ene o nagana gore le nna re kwatala problem go o nagana gore le rena re kwatala ya e kwang o bola ke tala o eteng thabang o bola ke tala o eteng ka profile picture ya di Danone o bola ke tala o eteng o ska na rena re bola ke tala le wena o bola ke tala o bona dijo o di mo practice mo profile picture o re gane re a di duma bra nna dijo re no tswana go ngwe le ngwe ra ja man era o go go shisha ska ka no ba o ya dijo mo profile picture ngwana thabang ke nyaka go ituša au hi Shoni hi Sly le tsushekeng ke tlala le tsusheke ke tlala go boima o shetse o nagana gore wa tsebekeng nna ke sentšeng mo lefaseng a so senye selo tlala e batho ba bantšha se wena fela o kry shetse Shonisane ya thomo rapela baba ke nna ngwana gago ke sentšeng nna tala but le tala e batho ba bangwe ba kua ga o ba re ke go lese wena wa o kwatala ba o rarellela thabang I'm sure o kwele profile picture ya dijo a ke inyaki ka re gantšha di Danone wena re gantšha di Danone gane rena re twaitše di Danao wa itse ba Danao ke Danone nyane nngwe ya e ka yona ke tseba ke inayo ke tidile ape mara ke se ke bolela nnete ke rena ge re o robala ke rena ba le ba o pocketela re pocketela di banana wa kry o itswa ka dining room
o ke workisha ka re professional gane ya o pocketetseng dijo malekere o pocketela o naganela bošikwa kere o se ka ita o ka ra o tseo o tshwana le motho Ishmael hallo Mokiri Master Titabo hallo o tswana le ma-teacher kore motho mongwe le mo o utswang ntwa berekang ka yona ge o le ke lebeleleng di-career tša batswadi ba lena ba ke le tsebang mo ge di šetse o le lephodisa o šetse o le teacher o utswa dibuka go feta ka gae kore o nore buka ya metse ware buka ya physics ware natural science le bana ba gago ba le university mara o no utswa dibuka tšela tša gae tša sekolo ga ke tsebo jwang why mara o no utswa o no tla le tšona gae ge o le anti go le anti o le anti kore o no re o feta gae ware malepola a magold ware galase ya baeng ware di-doile wa etse ba doile e re le bontšheng doile le sa itseng doile ke ntho ngwe sego ba rata go e beya ba tlhompha bona mouse pad ntho ba beyang mouse ya mara doile ke ye nngwe ya lešhile ya go rukiwa so e ba beya galase tafoleng moyeng wa ba mo tlhomphang ba mmeela doile pele ba beya tee o no doile wa amoesti hallo wa doile malepolanyana one motho mo le mo utswa ntwa jole ntwa go bora ge šitše batswadi bao mašole maphodisa kore ba no re ba boa mmerekong a o ba kitimele o kitimelang bona gore ba fitha bare golo bullet are affidavit o di iša kae di o dielang dilo tšeo a ke gane motswadi o mo le mo utswa ntwa a berekang ka yona mara go fa ngwana digolo a die kore o no bane fortunate wa ngwana lephodisa ngwana le šole o dieng ka dilo tšeo imagine motswadi ya go bereka ka food lovers market ga boya o nore phopho kore ka thagetse nore terebe or kiwi fruit a ka se ilokele ka mo nka betšha e ka mmontšha story o ka se lokele kiwi fruit ka matsweleng kiwi fruit perekisi o ka se ilokele ka matsweleng le ba ka bereka jwang kapa jwang e ta o thothonya bona wa itse ba bašimane ba thabeng o taregane o totse ka bašimane ba thabeng ska ralokela dilo tšeo di tla o ngwaya ka mogela o nna a mogelo fanmegodi re ke bona wena profile picture ya gago lebota le uenang bile ke gona ba le blaystel ape ka mogelo fan legodi o no ema mo leboteng o ka re ke gona ba le papateja ba le blaystel o biditše mafefe civil and construction o no fitha mo lebotong after time and a se lagabo o gole le lona o ka se eme gole so le lebota le ile ge di wena ka mogelo picture why o eme mo leboteng o no re bontšha lebota aowa monna nka botše selfie at least ka mogelo o nna mo leboteng after ka mogelo lebota le ue a se la geno a o tsebe motho a le agileng ka borete gore o mo advertise Fariel botare o mo advertise mara ba le ka gore Fariel done ape wena o ka re o le Nigeria Fariel done ko reng lena bona Fariel wena se no apilusa wena na re dile batho ba bjatše Fariel tana o before nka le bona nka re ke requesta Uber kare ya re Fariel tana ke cancel yey a ke nyako ba bring back our girls ayo bring back our boys ke nyako ba Fariel tana a o di ile rena wena ka tota wa ntia ba ka kwa wena mothase la gwana wa wena nka robala ke kwatlala ape go re beding wa kwatlala wa tsoga wa tshwara sa o janyana ba go robala ba go kgotlelela ke ba kwatlala ba tsoge o ka se tsoge o jae matlhatse ra gwala ana confidence matlhatse ra gwale o na le mokae wa tseba re thaka tša bana ba geno tša di-last ball kua TikTok ba re bontšha matswele
ba di ntho o kry ngwana 5 years a e be re matswele a ke tse gore wa tšere kae ka gore ma 5 years mana 5 years e no ba dithuthupe wa di tseba dithuthupe a mara wa di tseba dithuthupe o ka se tlo mpotša maka bara o tsebe dithuthupe ke lefelanyana le lengwe ba le tšea ba le braya o nontšha thapo ko re no ba dithuthupe mara o ne le 4 years thaka tša gago wena matlhatse ga gwane o bele thuthupe ko re matswela ga e no ba dithuthupe mara kwa TikTok he bona o ka re bona ba ke tshwere segolo gampe o totse ka lip balm e ready e ke re matswele mara o ka re ke nna mo mara o re matswele banenyana ba thaka tša kwa TikTok mara wena o e ka matlhatse ra gona a o na le profile picture kore o tšhaba eng o mona o ka se to ke tšhaba wena matlhatse ra gole šo wena o tšhaba go kepeya e mona matlhatse e re ko o botse o ka se change ebile o ka se fetoge ebile o ka se tsogile o bile nto o nyakang goba go e beya moo nko beya senepe sa gago wena o ka tšhaba go kepeya bona nna ke jwang bona okay o ka se compare nna ka gore nna ke nice blind nna ke no ba ke na le dišonyana these are my only flaws the rest ke nice ke no betha ka nko e kgolo batho ba pilisa ba ne le nko tše dikgolo it's not my fault gore ke na le nko e kgolo so o ka se šomiše go njudge e le gore go njudge tla go romela kwa go bra golo wa yo thoma ka bona and what if e be moloi o ka se boe gabotse if e be moloi nna ke ba tsebe mara ge e le gore ke moloi ra gore o tla ba mpotša gore o dia jwang o tla ba mpotša gore wena o tsamaya jwang Thabang mafefe civil contraction ane Rebecca o tsogetše tšana tša go bja mabita mo dilong tša batho ke belaele ke COVID nna ke nna confirmed case nna o ntebeletše o bona confirmed case nna se nna confirmed case please waitnyana ka mabita a gago toša lebita le o ka se re wena wa actor fetša wa bja lebita wena ke paletše bomashudu ba movango o ka se re mara wena wa itse and on top of that profile picture ya go e tšhekame kudu wena Rebecca profile picture ya go e tšhekame blind so profile picture so a ke tse gore don't you understand the basic concept of landscape le portrait bona Rebecca e re go rute phone ya gago ge e ba o rutše senepe se ka phone ya gago ge ba re portrait o ema so e ba re landscape e o tšwa so o ska bja phone landscape mode o nyoko re bja profile picture mo Facebook o tlo re šešimiša o kry-a o tšhekame mo tlo ba le matlho a mareredi o tšhekame mo o bea di mabita mo ntšha le bita le ko bona le bita nna mo ikwa o reng nko fariel tana ke le wena o tswa Afrika a ba tlipa bona mo ke wena nna ke nkitse ya bawaba re kene mokhozi ke bawaba machweni tladi ile ke botse machweni tladi ke mang machweni tladi ke moshimane mongwe ne re dula yena mo strateng jiki re ke boa gape machweni tladi o nyetše banna machweni tladi o lekana le nna o nyetše wa tswa keng I feel so old and crusty broken shit that's ba keng ge re go gona le ngwanyana mo single mo go bala on DM se re a chata is khale re a chata ke ne le disutu tše dintšhi ka mo tše dintšhi kudu re a chata nka se phala go mmatšhweni ke itebeletše yo ba mo ainela ke ma a gona nyoko nkainela mo auwa no ngele nzamele nkainele jabadi gore mona a ke sure ke sa gopola gore o jwang jabadi mara mo profile picture o bontšha o ka re o serious o ka re nyako re thušetše o ka re di-profile picture tša bopapa bopapa monna bona o tsena di-social media ba lebelela phone ba baya profile picture jabadi you are young profile picture ya go a ebele that thing o bona room ya motho o mo yang e fela e na le vavavum e na le vuvuvu o re sa re ready ya re blue e sa blue ya purple wena jabadi o no emo mo ba serious wa
wa re tshoshetše a se student card ba usa sa card tšela tša primary tšela tša okite mo kry ba re wena o na le lebelo mara o tshwanetse o di-ID ya gore o na le lebelo wa e tseba ebile a o e tsebe usa sa card ke tsebe o kry ke bolela le 2005 ya Rebecca o sa o ile mabita gago ke rile ntšha mabita o phethole profile picture mafefe moloko pone a šitšunyo go aga mafefe moloko la tseba jang mafefe moloko o borega bose kore ga boregile ne ka ga e ba no fela pele gore ngwana o boregane ape mafefe moloko a boregile wa aga nna ke bone le civil ya ga fiša ka mothong ka mafefe moloko a boregile bona kwa eba motho o fothando ka samente phakata mafefe moloko phakata nake batho ba ketima mola ga go bona motho a ituela taka ga sha blasted ke o botsa after lockdown se tshwere 10 room 10 boregile wa aga dia structuring a thoma dikapa mola kwa gore mo borego wana botse go diega eng ka mothako ka o boregela go ageng mo ke bone civil ya gafisha ka mothako for sure ka ga ba no phela ba motogela ete ba tsebore e ba boa ba khumana one room la no tswa le ya mo toropong lo reka marotho le ice cream yana Sepedi gore le mona mone ge le boa le khumana 2 room after lockdown mention double story I speak positivity in your life double story it's going high your house is going higher everything double ma double ya godimo ene o idile wena straight hey mobani uzo mobani Patricia malekera aka shopong a fela bjang mola le gore ke botse ka rena le the whole thing o ka fetša ape nna re nyako o tšwela ka nte re tobela ke di covid a re nyako tšhela ke di covid tše tša lena jedi ka be mask nna re tshwane the whole thing we want the whole thing mobani ke pilusa manyane ma mobani khopela gore o ska spice leina goba nna re ka se go bule mobani gone motho wa eng mobani to sha se name ya ge shumo wena to ja mobani ke re tseba bo ramaisela bo lekashu bo mankopane bo phiri bo nakampi bo makanye bo silas mobani wena o to sha se name yena go shishu o senya se name mobani guri a one mobani ga pilus go ba le check-in profile picture motho check-in profile picture mobani lena titelo mohale gitakai katatsaneng ita se shego motho no tsena ka mo re nke o tezaneng nke o tese bona profile picture e jwa o dile miriri e meso mara ke botse wa bona bile ile ka side yana ga eno ba di dreads so titelo mohale wa tseba ina bona go motala mo profile phone ya go ene di filter ke ra gore phone ya go a ina di filter na abe phone ya go ba ina di filter wena phone ja majana di na di filter wa ba mo tshonyana beautiful face wa zameganya wena o notla mo o lo motala so a ona le filter nyana mo phone ya go a wa wena titelo mohale wa tseba o tshwana le mang o tshwanne moshibolo la ga mohale wa di jokes o montshontsho wa gold o phela rasa nasi rododa ba kidira ba re ki a dile botala mo batho ba mohale le ba batala phone ja le di filter wa tseba o no ba motala wa ba proudly black proudly tala
yes re proudly black ma re bolela fela shem sa monna go tocha nyana wa le khalanyana se ka no ba ntwe ntshomo to kry ka re o bomo o titelo mahal andani maduma go jwang kwena mang mathomo go bona ke nga o tsene di life jaaka o re gatisha mang re a lwagane a perilwa bolele ge re ilwa bolele ke go tsena inbox go botse tša gago ka se ntšhutšeetse ka gore wena o le fiega kudu le profile picture ya gago o beile o na le batho a ona confidence ya go tšea picture o ite go tšea le batho bo Fredi bo France bo Ditalo mehale o bea dilo tše dintsho mo profile picture nko ipea o ite wena eana o nyaka support structure o ka re mo ke rehab o dia Facebook rehab yago ka profile picture yago sis man DJ small cake utulu relate man di phone ye ke timelang yo je ke time phone kutulu aowa go fa chance ya gore texta gape texta nthongwe se ka no thoma le ka one texta jale tu yo mafefe ke re wena o boregile wa a check profile ya mafefe after this live le checking profile le khumana di trainer le cement a whole civil engineer ke rata o Baka pilusa ya rene tswa le kae iyo pilusa ye ba mo di banana ka maphapha wa kra lo ga pilusa sa rate di banana o no tshwana le fariel tana kore o duma sene mo tša batho bizo dingwala wa gatana mara o duma rena bona butiwe o ba sesiwe nyalwa o change sefano be o ga pilusa go le moshimane you are more than welcome go nyalwe o change sefano nyala ga pilusa la go fa motho a ka go tshwara fresh go le moshimane a le moshimane a go tshwara fresh go no ro change sefane be wa bo pilusa o tlo go ba gatana andani madum hey man andani nna ke dula DFC nna ke ka DFC ke bone DFC go ba wa mbuka a pele wa mbuka bolela go fe bookings at what.coza na re nga di.com yahoo .coza won't you receive that of invoice won't you we mean business ka mogalo fa le go no a tlhama motho jo ba re ke krag o krag ya ntomang o no tsena a tlhama lo chama madumi a go wa tswa bo krag ba ne mego ntongwe le ngwe di ka krag o tshara ka krag ka mo o tshara ka nkane go reno fe ene go bona profile picture ga yo a ema khule mafefe go pela go le krag ka gore ge ke lebeletse mo la dutse ngwana ke bona foundation engwe kaka gore ba no thoma ka slepe no thoma ka ya slepe as foundation mafefe bolela le krag mo la profile picture la leng a ke tsebo ke ka gabo goba ke ka ga makhi goba a ke tsebo ke ka lokisha pleke la mafefe construction ke bona a tshega ka krag mara o palela ke krag ya foundation e kaka ka mo morago foundation e shile e dark brown na mleng to shi ya ba e Facebook foundation ela ina ka bereka ka no mafefe ke bona ka one of thaba ya slepe mo o lokishe krag ya a be nca arane le krag a kusho le ntwa ina le krag ska no ba le krag a ite mo ntlo e teka and then change profile picture o kre o no ya batho ba bantši mo tladitše batho o sa nyake re tseba gore kwena mang o tswana le motho ke pia o bia girlfriend ya profile pic o ntšhitšhimisha bile wa tswa ke eng o bia girlfriend ya profile picture for what o nyaka nna re lave wena ka phosho o bia girlfriend ya o story rena ra e lava ra re gorgeous wa fetša wena wa kwata ka mo bile kwena re rana ke account ya ngwanyana re a gatiša ra feta
and nna re lava di-story mo di-story fela o ka se go bane inbox re itaola go undone bja wena mo Wikipedia tlo tlhobeile bagotso ba gago ka re wena ona confidence o ka re le dile a re tsebaneng ka mo ka nako e bad ya social distance ga ke tse gore ke eng yo sa ikwišeng ka social distance e ra gore phatlalalang o mongwe o sontše a re eng gane o mongwe o sontše le lady ya tšana o mongwe a sontše le ema ka mokgwanong o mongwe a sontše le mo maaka nka trya nka dia something o mongwe a sontše la momelana so nikis o re titele gore ke tle zaneng ke tle ke teng ka gore zaneng go ntia o montsho wena bona go talafetse jwa o nyaka bo memeza boti bona go ne le container nyane nngwe e bontšitše Joan Sparks ka montle go ba Taylor Swift a bona e ra gore ya go va wena o nyaka memeza every day wena o mo tala kudu Adelaide hi Adelaide le bona wa mase bona camera ya change ke tlo di change Adelaide matseke o jang Adelaide yo le na bona nroko ya Adelaide ke mmone ga botse ena ke kgone go bona gore o mo kae mo profile picture at least o ne le confidence nyana Adelaide o betha ka confidence nyana at least go bona gore ke ena ete ke bona melomo ka re ke mekhubilo ba mekhubidu le bogannawa o fongela wa tswa ka go bola dinawa di tseba dinawa le bogannawa di tseba dinawa ka no pretend ka ra di tsebe ka gore o bona Facebook no ba ga dinawa mona diponkisi gape ko wena diponkisi lebogang diponkisi go jwa lebogang diponkisi o ga botse lebogang diponkisi lebogang di-beans na e re se ka balabala kudu re no ke jela ka gore rena re baji yana o ka se ije nako e go ka tsoga wa roa ka dining room bommane ya go ba go bitša popo o ya ga goma dintho tša lena tša di-passage if it was upstairs they wouldn't even hear anything mara ka gore ke di-passage wa tseba keng o gata mo fase ke pia sa yo ke mafefe a blaster ke re jwang wela ne bogannago o tsoša keng ke tala o tsoše ke tlala bafana tala ke a everyone ke ngwaga tala e ba re ngwaga tala ba rao ngwaga tala ko Afrika ba thekile ke dintlo tsela ya thekileng ko Afrika a ke nyoko di bitša ka leina la wena o ka le kwešišang a ke tshepileng ka le bitšang o ka le kwešiša ka gore nna ke tseba dilo ka di-scientific name bo Ascaris lumbricoides wanswara ka di-scientific name a le wena ke tla tlhalosetse di a thekile mabele kwa mabele Afrika a diwa so and a di akeng ke di Ascaris lumbricoides genus and species ke Ascaris lumbricoides e google tla ba mpotsa gore ke a kena nako go tlhotlha ke go educate mo hala o sa mpatela sena manager wa gago mme go di commerce gore a kope ga se kwešiša life e nyaka batho ba batlhale ape batho ba di-commerce ba tseba gabotse gore ba tšhabile physics ba tseba gabotse from the bottom of their hearts ba tšhabile physics ba fetša mola ba re I want to be a CA and Jomang. I want to be a CA. Uchabile physics. I want to be a CA. What else? Swanke la rampi. Ba woka so. What's your book? No, when I'm done with my BCom, I'm going to do 3 years way, and then I'm going to be a CA. CA guy. What's wena? Uchabile physics. Physics se go tshwere. Ya go lesa physics. Ya go. Ya fafafu. At least ba exama ka chemistry.
o ntshwere ka pelo wa di-commerce sorry e lo tla go kwatisha mara wa tseba keng a bona confidence e le gore o ntla ka dilo tša bošego tša boloi wa tseba nna ka one motho o ke sa motšhabeng o tshwana le go nta bošego o nta bošego ka nako tša boloi o lefiega gamba wane confidence just why physics go tshwere ya gore wa tšhabela di-commerceng o ke console ka gore a nna ke nyako ba CA di-journal cash receive journal cash what accounting what economics ceteris paribus makafela halo kgontse halo tukelo halo re filofi o reng wena re ka tšhaba accounting re ka tšhaba account bona when you are assigned students se re go botša for your own information when you are assigned students there's a time where you dira economics there's a time where you dira account dia ka mo mara wena physics o tshwere ya o botša gore bona a box of 4 kilometer is sliding down with a bona wa tseba ke eng wa orgasm wa re pya wa tswa ka exam room o se tsho wa rabe selo ga re botša gore na re tšhaba accounting na re idea so no na re idea nto le economics re idea wena PQ batho ba physics ba science ba tseba dilo ka moka se ka tlo re thušetše ka accounting ya tukelo o reng wena ka gore profile picture ya gago o tladitše bakgotsi o na le sekgotsi a ke tsebe ke sekgotsi goba ga ona confidence na wa tseba keng o ne o ntsana ka mo gore Nkupi re nna ke reng na gopela gore o eliminate bakgotsi ba ba gago o bontšhe confidence gore ko wena mang pele o bolela le nna ke ra bona nna ke jwang ke ra wampona ke feleletše a gona motho ke mminidang gore ke be what I am and who I am ke no ba ke so wena o ya bakgotsi profile picture gore o nyaka gore re nagana gore ko wena mogotsi yago a se wena be proud of yourself and who you are okay ya profile picture o itse o tlo ya bagotsi mo ka re ID ya gago o itse o kwena o itse license ya gago e le re tlo ba le license kwa pele ke sure gore ona license because nka bo tseba gore di picture di wa serious wa ke peya wa ke kwena motho la o bya girlfriend profile picture o kro bile ngwaninyana profile picture go bya ngwaninyana rena re tlo lava o ka bya ngwaninyana gago profile picture rena ba re a lava re wena pelo e diang pelo e ka nako tšeo e rena o ka se re bone ka diemonyana ya yenewo ya account ya gago ya fake o rokite ya mosadi ya go gore o kwate o bja ngwanyana profile picture rena re a lava wena wa kwata o kwateleng ka gore o beile kwena ena re lave wena go ka ipea nna re ka se go lave papa ka se go lave o type tšela tša go ya banenyana profile picture o a gantšha ene snipe sela sa kry-a too much reactions di love fela wa kwata wa kanya ka mosadi yago ene nna re no lava shem nto ngwe le ngwe e fetang nna re a lava ska no hard feelings all I'm trying to say gore eliminate batho ba beile mo profile picture pele o bolela le nna ke tla kusho go wena mang o busy o beile batho khupeditše ka batho o ka re le 4 5 a ke tse gore o ba boditšeng o ba botša jwang batho gore le tše snap le 4 5 and a selfie for sure kwena lo kwa morago se le confidence as ba ina go tukela ene o no tsena ka mare nna ke reng go reng wena a o tse go locha a re lo chapile go ba go no sana ka wena gape nna mata ke le botse nna ga botse ke rata motho wa o ja o bona motho wa o ja o mrata gampe ano motho o nona motho go gopela le wona gore kwa pele ke bona ke telekana le sofa e bona sofa ya batho ba ba 4 ela L ke bona ke le ka le lona ke itse sofa bona ke rata mmele kudu ene a ke nawo tšatši le o tlang mo le tla gopola life Patricia wena swallow your words ya gore rena re tšhabile accounting I'm warning you ke eng le bogana ba ompitša o bja dilo tše dintshumo ke dilo ba dilo tšona tše dintshumo le mo gontse o no bontšha ke motho wa di-accounting banyana ba le ba go tshwara dibuka sona ayudia economic business studies bona sis mara banyana ke le blame wanyana ke accounting wanyana go dia physics a ke mokwišiše gore o nana ga nneng o na di jwang o re o gatišama
o nyakang ka moka gore ke ka rena le ska namela ditafola la nroga lena di-feminist le ska namela ditafola ke re ngwanyana ko go dira tourism, ngwanyana ko go dira arts, ngwanyana ko go dira dancing, ngwanyana ko kore a ile sekolong a ile o diatše ngwaninyana o kore motho a ye ngwaninyana a kukumetše le rena ka tlaseng a dia maths 311 o metha gore a ba kwešiše every time after class ke hi are you busy no re ka gore ke ngwanyana ke no why I was thinking that maybe you can treat 2 question papers wena le ma ke mare banenyana ba rile ba ya o dira di-tourism kwa le di somatology, di-makeuping, beautiful what wena wa re o ta kgona Newton akere o motse wa Newton wena Newton o se ka to mo ralokela o tšhabišitše ba bantši wena wa re o ta ikgamalisa dithapela bone ke ntše bizurasitše rena bo kgontse watch out hi mogadikajo hi nare la roche la roche ampetha ka hate bona ka smile nyana for sure ke motho gona le mpona ke smile nyana mo life-eng ya pebe ke sa smile ke re ja ja o ntse le a se go tsenelele ke re gopela go be private beach ya go itse le go lo bia batho botsogotsi ga ona le segotsi o be le confidence re gone go tseba o bizo be ile bagotsi ba go dielang bona ba go beile let's start there ba go beile a se ba go beile e ba le confidence bona go be file mfanaka o be file o skopo sa mo lefaseng at least o phala tshweni e gona e be file e be fetse batho ka moka tshweni e ra gore wena boko ba gago bo ta latela tshweni a dire ge o be file o ba sekobo mara tshweni gona o ka mo godimo ga tshweni e no phela o be sharp o ke upload na ke chabe nna my only disturbance mo lefaseng is just this acne face acne in 2020 I made peace with it and what's working I'm very content ke dirile everything in this world lo ka thaka nna go pela ska mpotša gore ke diem because I have done everything I've been everywhere abon ge ba ebile o ka re ke nyaka refund ya ke nka re ke nyaka refund ya ka go reka GTI wa busha ka dia convoy yela ya Durban July ya sem ya last year banjo le Fedile ka Dillo ya nela bekwedi so what's working nna problem ya ke di wa tsana tšefela but nonetheless bona a sure ke na le confidence ke ka mokgo ke neng ga gona ka mokgo ke neng because ke acceptile ka mokgo ke neng ga ke se gore nko ka ke golonyana e no ba botsanyana ke batho ba ga pilusa ba ne le dinko tše di so nna ke ding ka gore ke no igumana and a ke a kgetha ba ga pilusa a ke a kgetha ge le gore go lwa le dinko tša ga pilusa thoma kwa go borangwane ya ra golo kwa o boele yona so bana bale rena o se ka tla re phaphela wa kira nna ke nna offspring ya bokae ya bo 4090 kwa wena o tlo phaphela offspring ya mafelelo mo o ibotsa gore he nkongo tsa mo idukiša kwa godimo I was saying when I took Stugelo I said be content with what you are and how you look and all of those things bona o tlo ke phina and o imotho selo how wa rata ka mgoleng wa rata o se rate a rate a o ntse ka idea thaba mmankola bona ruche wa le Nkupi wena o le la ruche nkompotso go mtaka maina magoa mo motho ke la ruche lena ya gone o motho a la ruche gore kwena chocolate jela ja di round ja di valentine o ka se be la ruche bela re botse nne di go diega eng ka wena bona cancela la ruche o be mmamotatso re a tseba gore mmamotatso re a tseba gore o ramagorela o bile la ruche bo o pitša di chocolate yes you might be sweet mara a se wena la rucha maina maso nna ke mathomo ke bona la rucha mo nthong ye ya thaba mmaluka le wena ke re nkile papa nkile gore ke re hey probably share ga go ba fane ya dijo sa mo e biela kua gakala o be le batho ba go kwatala
le di WhatsApp group le rena ba go kwatlala le kwatlala ke ge le bona dijo le dia o ka re maybe le rena re kwatlala le di bia profile picture na re kwetala ge re di bona o ka re ka tlhatša ka gore nkile bona o jele kudu go ka jang to kudu go e bona o ka re o ka touch e nna re o ria ke ntlo o ka mogodi jang kudu ka go so le bona dia WhatsApp group le ba gago ba go kwatlala o re ge shetse o bona dijo o nagana gore wena o kwatala o latlheleke kwa WhatsApp groupung bafana profile picture ke ya gago a re chatile dijo a re chatile dijo na re chatha le wena re nyaka wena re nyake dijo a re o ditana dia WhatsApp group o cheleka kwa WhatsApp groupung ge le gore wena o thagaditše ke borotho ka drumstick o bone borotho ka drumstick o thagetse kudu o itša picture wa bja kudu ka mokgwa o tshwereng danone o mo profile picture o no tšea snepe se o tshwere danone wa botša wa gotše ke manga go tšereng snepe se o tshwere danone wa ba mmotša gore se Facebook a go rate a ka se go lesa o dilo tše di sona go ba le kwatlala ka moka le be le moment of happiness ka danone eo ke nnete wena tukelo e tle hloko eno go ntse ape nna nka se nore ke kwa ke duma something tasty ka se je malekele ke sheng ke duma something tasty ke ta dira okay should I drink water ke no metsi like you have a life how are you yana o khotsofala I drink water at least mara nna nka se re ke duma something tasty ngilo kwa tlalela a se tlala man o no rurobetse wa go ka re body e shorta something nice a so tsara ke tlala o no ba o nyaka something e sharp ya go no re leme le be busy ka ntle le go bolela too much so no ja dilo nyana jana tše ka gore o ka se tloga bošego wa nyaka bogobe wa re ke nyaka bogobe ka fish le beetroot bošego o tla bo re tholela le malaga a tla betha ke penny ka tag malaga wa tšhoile gampe a re na go yega eng mamotla o no duma disamusa so wa bona disamusa le di finger lunch nyana malekere nyana ke ya mokgo ke feelang ka gona le di-fruits nyana wa ntshwara ka mokgo go leng ka gona go ntse go thatso ka mokgo le leng ka gona ke bona gore ba bangwe ke bomanga mo ba no dula ba kgomola nkile bona motho a no tsena life a dula a kgomole a ke košire botsebotse a ya kwe nke tse bontšha bjang gore mang o tsene nke tse le pressa kae ena le pressa kae gape phone ya ka e ntshwa ina la tsebe ke le botjeng someone o mpoditše a very painful word ke le life a re o ka re šomiša phone ya ka ma Nigerieng guys if you go to my last live ke bina go ne commenting o ba re yo o ka re šomiša phone ya ka ma Nigeria e le ge phone ya ka e crackile screen shit o bona mo camereng wa bona mo be crackile wa bona ijo a re yo o šomiša phone ya ka ma Nigerieng ka re yo motho a mpotša ntho painful so shame go asa ka napa ka fela pele gore go se ka fela pele gore go se ene go asa yong o tsebe letšatši a lena mona letšatši le tono tšwa lara ge le tšwa mola ke tsena ka shawareng ke re fa e ke fetša mola go ne le perfume mo wa basadi a ke tsebe ke perfume o deodorant e nkga bose hoity yo perfume ela e nkga bose ko le lenga e bona ka montlo ke no re fa ka hoity ka tšwa ka re tropong ka re gonya ka phone motho mo mpoditše comment e nngwe ya go ema mo e ra gore nna nka sa kgona ya life ene ka nnete shem if you check be ke sa taxa ya life be ke tena ke phone e crackile mo camera ene camering street yo na o dire mo camering street so e ke ya life e bontšha ka re ke go dust ka re shame a tseba keng ke go correct ntho le TikTok be ke sa taxa TikTok ka Instagram ke sa taxa jwale
Surely from today, whoever said that, ke a mo leboga, thank you, motivation. Ke gopela gore comment something about my hair. Gopela gore comment something gore ke kgone go bereka ka yona go sasa ke tsoge ke tšhele ka perfume go 80 ela ka mo ntong ke ke tsoga ke topong ke boa ke dile dilo ja ba nnete. O ka re o botho ka re ke a go nyaka ke nna batho go tshwana le wena mo lifeng. You push me gore ke be nna a ke nyake motho wa o nkgathiša wa o nkgathiša ke monyake ke nyaka motho wa mpotša straight mpotše ore ya bona wena a se o tšela pimple o ne le sešo motho ore you have a love pimple wena o ne le lekhwekhwe love pimple ke o ne le lekhwekhwe o tšwele sekhaka ngwangwaletše dipudi se love pimple mpotše straight gore kgone do something about it mara wena o nnetše o nkgatlhiša love pimple, do you have a crush on me lekhwekhwe sekhaka sekaku wena nna se ka bantše tšena tšeo le o ka tla bona gore o se bona lela fekere wena not here o ka tno gore rashe ka le sekhaka wena le mauwe le menyabedi wena wa re ke di-love pimple ilo bona mang ba re o ne le love pimple ana mo South Africa o ne o tshwanne motho mo black wa tshepa di-tooth fairy nna ena ba mpontšhitše straight wa tsa dibaka ba mpontšhitše straight gore ke ba black ke believe di-tooth fairy bana ba ka next door ba ntšha mekhino ba bea ka fase ga mpete ka mo next door ba ntšha mekhino ba bea ka fase ga mpete ba kry-a di-2 ranta di-5 bopo nna ke kry-a leino lana lela go sasa gape ke kry-a leino lana lela go sasa ke kry-a leino lana lela ke re banna gane ke sentšeng go fithelela bomma wa tsa wa tswelela bana gape ke rile ke fiela ka moka gomana leino le beile ka mofase gane ka ra seeta ka mofase ga mpete gane maeno a letse go le latlhela godimo ga ntlo wa tseba keng ka re jwale le kae re latlhetse ka mo godimo ga ntlo ka re ya tooth fairy ka kwa motho a bolela ka tooth fairy ka pelong kere lešilo le tshepa di-tooth fairy o ka tshepa dilo tsena tšeo wa tseba ka re ke lebeletše ka lebelela movie ka tla ka bona lekgowa lela o labile leino le ka mo seeteng ka mo fase motswadi ya tsena ka re yeses tooth fairy di sentše ka gore tshwanetse di bee tšhelete gane nna ke belege ka mo le goreng ga gorela ke ka tšhelete straight ga gorela ke ka tšhelete di a ntshenolela Father Christmas wena ke thomile o bona mothari wa Christmas ka ntong ni wena ke thomile o tseba mothari ke thomile o tseba gore le Father Christmas wa pretend ke thomile o bona mothari wa Christmas ge ke šetse ke thoma go tseba gore Father Christmas wa pretend wena tla mo nyaka gore ke neng go find out go fa homework go and find out o tla bo mpotse jale lena banna le laeta mothari mo la o tatetša ka mabone la o tatetša la e robala la tsoga le kry-a di-phone la tsoga le kry-a na re tsebe gore metlholo e dirang ka bolena lena le sa ge le re botsa dilo jana jone re na re thoma gore le aloe ge o itla o tshwere panana ore e be ke re ko ngwathe kere kwena o la metlhari e la go fa dipaesekele bale nna re nyake batho ba metlhari ya go ntšha dipaesekele le difounu mo gafi ge re nna it's a taboo re bitša taboo kwa language ya rena taboo le ge re thoma o di asewe wala ba re ke aloe ba re ke nna gore nna ke boloi ka gore rena re tlogela motlhare ka mogola re humana ka mogola wena o bo o humana dipaesekeng amoite kgosana go jwa amoite sorry o le goa amoite kgosana ko re bile o bontšha o ke fila gore wena jwale ba rileng o le amoite special ke re ke bone profile picture ke moshimane o re amoite wena ka ge no ba go bitša amoite ka se tsamaye le kgosana nka bore amoite straydom o ba amoite van Nistelrooy amoite kgosana ka morago ga thaba wa wena ba kgosana ba tsebe tšana tšeo di dile mo Facebook ba kgosana re ka ba bitša ba nnete ba kgosana a re tsebe ba ka thabela gore wena o re amoite
I'm white. When you're not white, you are black. You are black Hosan. Well, you are black Hosan. Because you are white. You're not trying to intimidate now. You can't not really push. No, I'm black. I'm black and I love it. And I come hooking go. When you say I'm white is watching. I'm white. I'm black. For sure, le motho mo theeletseng a kwishishe gore wena mang a kwishi le confuse amangeloi le jele 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 dia confuse amangeloi confuse je phashu khosana phashu o mo theeletseng phashu o nyoko go fa M4 phashu o nyoko go fa M4 jwale ga e tla go fa o fumana go le am white or am white sna nka se mo fa ke motseng am white. And for sure, Udoja wo Caroline Smith. Udoja wo Caroline Smith, of which you are when I'm white. Pashu was an OVH M4 X5. We're now busy, I'm white. Oh, Opa. Opa, I'm white. Lina Opa is my high school friend. I know him from high school. Sure, Makachaki, I'm white. Upa tojinga ore bo se am white upa nna ke tseba ona le disho tshwana le nna ke tseba ona le disho tshwana le nna nna le wena re share ditaba ja disho wele o batjana o am white di black head di kae go ba ge se di black head mabadi ala a mantshwana kae gape ka seno wa am white o maybe a o tsebora am white ke am white ra re ke moshweng ek is vet man vies wauka gore o le goa ene nna le wena re a tseba gore a untou goba ke a go tshwisa maybe o fere magoa maybe o fere magoa mo social media so you just come and say I'm white o roga nna ka mo bona o tswile njo sa ntse serious ka eng wena njo sa ntse serious ka eng apa wena buka se ntse serious ka gore I was not white. He's like I'm white. I could not shika level I'm purple, I'm yellow, I'm green. What's when I walk like a more room ye, or pillow change my name every day, or I want a room here. Purple, blue, are you little blue, are you little white, here green, yar blue, white, good when I want to pillow, I'm Kamokuri would drawing you with an agamot. I'm purple, I'm what I'm purple, I'm pink. Now ka se dule le nna ebile o ka seng serious ka gore I'm black and acne faced. Ke nna black and acne faced. And meriri yaka a e go dira botsa e tlhakane. Ene ke a se nyaka sly fish. Ge le sly fish sona mo lefaseng ke tlo se dia ke tlo se betha. Ga ka draw ya so ka ke tlo se betha. Wena meriri yaka ya tshaba mo a ego ba bona ayo mara mo ya tala ya fetša ya dia so ena ke fele matla sala ke kota ka 2018 ene meriri e tlo ba ya ba ka mogokeng ya ka a ke tshabe gore ke so ke dieng a ke tshabe gore ke so nna a se nna am white nna ke se gore I'm black botšene ya ka ke gore le boragolo a koko a seng ke ba jola le legoa go no ba khisa a ke re go robalana go no ba khisa le go no bolela seng ke ba didi at least be ke tare e sa le ba khisa le legoa jwale mari a bona a tsene ka kwa ganong ke na le bo whitenyana ba le bona nne ke se ke no ba ntsho mantshwanyane black iseng black mantsho di gona ka motle black mantsho di gona go no ba black wena am white ke ra gore o be maina wa nnete Opa re tlo re makatša mo Facebook le bo am white imagine ke go tagile mola snapeng ke go tagile mo wena ke ne le am white ene ka mo re black re both black mara jwale ka gore mfethodilo tše o di šomišang ke na le ba bangwe ba go di šomiša mo le wena o phela ka di-handlaf ao gape nna ke ne ba kgotsi ba bantši ba am white ba go tshwana le wena
know bona ba engwale so bana ba jumpish rana ra checka the knuckles mara there's nothing wrong with what you're doing shem e bona go ke gatelela wa bolaisha ska ke gatelela o ge le rona o feel like o go ba white cha nto o be white o ska re botša so cha o be white dira something o be white o ska le am white wa fetša wa no dula fela wa hupa gore o tla tsoga o le white o ka se tsoga o le white o tlo no ba am black tola dilona di go thabiše o kwe bose ke timelang phone o ba kere a kere my previous live video ko lebele mpotša gore your phone is please wipe your screen we can't see you she you crackile mo again I want yeah so a ke sa ishumisha wa bona e dutse ke live go bona go mpona sekolo jwang o maybe re go laetela mabone a mabotse go bontšha gore botsebotse ke jwang ka se sebaka wa mpona ka ga botse jwang wa bona ebile o thuša gore ke bošeng I'm white ragadi ke ra tšona ragadi ke ra tšona batho ba maina a go felelela ragadi chikane kore a ene filter a lena filter ba ka gore le ena a nyako re mmona ke mang shulo o beile ke bona batho banyana ba babedi mo profile picture o beile batho ba babedi confidence ka ragadi chikane confidence kae o beile batho ba babedi and wena o ka ra gona movie ipeye o tshwana le am white le wena am white o mongwe le wena o ska tšelela am white wena le am white same WhatsApp group le kwana le bo white ge o am white a sa bele gore is white wena o bea white people a re tsege le gore ko wena ka gore le wena you are white are ba ragadi o ntšha correcting man ragadi o ntšha correcting ragadi a kere ke nyoko ke dio kare ke confused na ragadi apelena ina a le tsebe acting le a tseba ragadi ke gale se le ke thoma life ke no actor wena wa fitha ka mo wa ntshegišane swantse ke serious ene gale ke keepile character go wena wa fitha gore a o ntsebe gane wa fitha go bja matsogo ragadi mara ka se o tseba jwa monna botse wa gabotse o ntšhitše correcting batho bešo o ntšhitše correcting bjale ke nna ka bonna ge ke se mo correcting a se nna motho a selo kudu ba fela kudu ba fela bona ga jwa tšhelešitše le ntwe jwa a ke re o ntšhitše correcting ke be ke ya gabotse be go tlosa mo re bale wena wa fitlha gore a o tsebe ganti ka se o tsebe jwang ke go tseba gabotse be šeno ko bantšha gape go ne motho šo tsena life ya ka tsena etswa I'm white very sorry motho so ba re ke maselaelo o tsena etswa ga ke tsebe gore wa ntholosela na goba maybe o nana gore wa lora buti a gona gore o lo reka nna ke life ge o nagana gore robetse ke nna ke life a gona gore o lo reka nna papa ke a bona gore wa tswa wa checka o iputša gore go direng awa I personal ragadi ke no ba re ke addressa ntho ke bona profile picture maina a gago a e gabotse a ema pedi kore ragadi chikana a tsamaya gabotse mara profile picture o ka re ke am white ke ra gore batho bile ke ba babedi mo le le re gona o mongwe wena o ya kae o mongwe ya ka re Facebook ya yena o go beile ntšha motho o montšhe yo wa tseba ebile ke rema ke tlhogo ke ragane o nthemiša tlhogo
ke re ma ke tlhogo ke faletše go ba re neng idols ya thoma nke ke le borege gore ke le no fetha ke nore eno ba a ke a dumelela go bolela lo jane je ke le bolelelang ka dikgomola gape le tsoša ke tala ke boitumelo jwa itome kgogo o no mmona gore o kwa tala o tsošitše ke o nyaka something mo gare ga bošego ande nkile wa bona dijo tše di leng gona e le molatša o ka tsoga wa ja molatša wena o ka o tsoga go lata wa o phula o tseba molatša o tonya jang wa o phula wa tsoša lego golela ware ka nako ene ka 2:30 botho boitumelo o kwa tala papa a se o tsoše ke life yaka life a e vibrate a se blackberry a e re ping ya vibrate boitumelo o kwa tala and a gona se o ka seja papa e no lebelela nna o kgothale ka gore wa tseba ke go zamile ke begang jalo o dira le kitchen o nagana gore kitchen e tamediša dilo na o bona gore kitchen e tamediša dilo mo gona kitchen wa e fa ya go swarela a e no mela ya tšwa dilo tšene tšeo di nagana gore di ka tšwa imagine kitchen e tšwa mazimba e tšwa malekere so e kitchen wa e fa ya ta ya go fa tšona ka moragonyana so wena o kwatala no dry o busy o mešara dining room gore ke ka kang o tsamaya so o bula diraka ore wa bula o di amavula vala a mawalawala o di amavula vala mawalawala diraka ore gane go ne le sa go ja bona sa go ja a se go ba fanetsa mo robane and nna ke na boroko nna ke makatša ke sena boroko and ba re sleep is for the rich and the last time I checked nna ne ke le sharp I was affording everything so nna ke bona ke le rich mara ke mala ke sa robala so sleep is for the who then lena le nne ngwala mo Facebook sleep is for the rich rena the rich re tsogile so who's taking this sleep sleep is for the what o remisha ke mabone ditho yo mabone a wena mabone ke a rata kudu and a se a feleng mabone o ne la mongwe no smoking mo la nka tshuma wa tseba keng gona ba wa saka ala no smoking ya rata kudu mabona a draile room ka mo a di clubbing a ona re ke dule mo a nre mishi thogo amphafa bavung a ntsoša ha ile ba manamela a ba mo tšhouna mone le belang profile picture le ba manamela a re bo tšhouva a ke tsebore ile filter go ba eng mara bo tšhou borile a ba tseiwa zwa ke nyoko mosola mara ga ra sole eno ka ruti ya ona motho o betha ka maina a mapedi a tseba keng raram black hello black wona motho mo black wa black ga ne botse lena batho ba ga konofolo ba ga mogotlwa ba ga motlhakela why lengwala maina ma fake mo o ne le motho a se name ya black motho boitumelo ke lata fruits itauche fruits le fruits re najo itauche so la rena le sleeping package go ye robala go ne le package ke tšeang a go robala nna ke dula ka morago like not ka morago but ka morago okay re go bontšhe ke bule go bontšhe and se ka rasa re go bontšhe
Oscar Ras. Yeah, Kamuki. And there's a gate there, and then main house ish. Ish, what's Baka Humana? Drum. That's what I'm going to do. And I'll talk about it and ask everybody. That's why I keep it go on chabot. So, when I sleeping package, so, Uchia, Malekere, Uchia, your fruit, Uchia, your veg, banana gifeji, Uchia, your water, Wafeja wajali, your juice. Sleeping package, Kiawia, Kamara. So, sorry. In matters like this, something nyana mara awanya ke mulacha to eliminate ujamala milacha mara show we normally sleeping package, and then you snack on those finger things. Yeah, lojana jowe the sleeping package jawana jana joya kamara you sit langwana una experience everything you do man. Don't you ever in your life compare yourself with me. I have a lot of experience in a lot of things. Nah, I have experienced everything. If anything happens, I would say I've done everything that I've always wanted to do. So, Naska is all when I was the goal, it told me, do the Tom. Was suddenly diary jow, and only diary now. When on the resolution mo Facebook. This year, I'm Jimmy. This year, Uramang. Asanga wana wile uli dia mara uli mwala mo Facebook fan. Experience na ska trauma. Lisits langwa la kachulu lisits langwa. Wow, lisits langwa na lele gaga. Lisits langwa na lele gaga. Mwana na lele agari. Mwana ajili. Mwana ajijuja. Chwana jamani bongani lebo melani shuwe bongani lebo melanin masibe watching why ukhuta kantu ka Bible ukhutle ka Bible bongani ukhutle ka Bible o nyoko re intimidate or riska moja nnete ka life ya gago le go rujwa ko batho ba le ba o nyoko re before ngilo bona before o tshele snap ka toilet ke a dia nna ke a dia ke just snap ka toilet, especially the toilet tse tsa botsileng snap sa ka kwa se jwa botse kudu ke just snap ke le ka go bona. And then ka re before batho ba bolela ka re yo wa tswa snap sa ka makakeng se jwa ga botse ka gore motho gona no le sa picture a bolela ka lotse ka mmara a bolela ka lotse ka mmara wa re you in the bathroom you're in the toilet you before bolela ka yona nna ka bolela ka yona mbele go a fela ka stilo nthomi a bona motho a tlo mpotjang mo life ya re wena na le disho bona you are late life ya yo thoma ke re ke nna Nkupi wa disho so bona ro ka stilo intimidate ngwana ga go ne le tlhoe golo o no re tlhogolo yaka so le bomela le ene o di nthola gore o botsa ka yona pele o ka mmotsa gore ko motala ke sure ko motala kudu wa tswa ke boshego ebile wana o roba mantšiboya thapama mantšiboya go ya mantšiboya mantšiboya veg my veg a kere go shitse o irekile wa gane a skere ka fruit and veg and already ke le bontšha ntho ke le fruit. The second one subsequently e ba eng veg a o tsebe dishopo tša mannete
Ke nna last person o go reka fruit and veg before it was rebranded by bitša Fedile market. Ke nna ke tše pisha gore ke neng and di sell fresh experience ya go ja molatša. Nka ja molatša jwang mola ke na le di sleeping package apa yona o tsebe Dillo ha o tsebe Dillo nna na le sleeping package papa le sleeping package everything gore go yo robala ba o fa captain sa go robala wena sa lo bona mphao ya leeto la sekolo ka primary and mofago wa gago e be le bogobe ka cabbage di romantics yogurt di banana le diapole ke yo package ya mafelo e sa lo e bona mofago wa tswa mofago and motho wa go mofago o mmona ka ya leeto gore motho wa go boga dijo o mmona ka mokana kwa ya leeto ba mofa mofago leeto ka moka le ba null and void o falela nako ya usha la thomoja mofago ke motho wa go boga dijo ebile a robale let me tell you a robale go sasa a ya leeto ba mo reketse danone go beka cabbage di romantics banana le apple o robala so gore o fela a tsoga e re 2 minutes a checka mofago a checka ke makatla o tswang cabbage ka di romantics wena bo itumela gore nna ke ja molatša ke bona molatša rena re bathang ka di sleeping package wena sa lo bona se packaging ka mofago and o ja pele o fitlha leeto and o sa o je ka go rata o nyoko ja bogobe o la ka cabbage go fitlha leeto o ntšhe dipanana le di-yogurt fela o ka rasang ka go ba le bogobe shame nna re a go tseba style sa gago go jwang floramaki go jwang floramaki re boneng floramaki yo tseba keng o di ba floramaki a go thala pole ana o thata ke aparela re kwa e blue I am a profile picture floramaki le lebelleng profile picture floramaki le mo showing some love mara leina la gago a se flora fela o ka snape wa no ba flora ya fela ka flora wa no ba majerini o ka se be flora motho o mo thiletseng bja leina le la gae le lengwe bontsho the ke mmotsa ke re ko motala le yena o dumetse gore ke yena o motala melanini o letse go motala gore o ipone phoso ngile bona o ipona phoso pele ga tsheko goro tsheko golo pele re wa tlhola wa ikatlhola gore ke nna o motala ke nna mantšibuba le bogang mabeto a wa le ba mabeto ke ba le ba Botswana ba North West o moeng le bogang mabeto commenta o moeng o Botswana mabeto mabeto na senka ba kwa batho ba ga mabeto ke di tsebela kae a ke kwa batho ba bolela gore melatša ya phulega a gone mo ba sabeng le molatša le nna molatša ka ba lona mara it differs the way we treat the molatša o la nna ra o tšea ra latlha wena wa o tšea wa dieng wa phula nkile wa try o oketša molatša nkile wa try go hita molatša like o tšea molatša wa o bea ka oveneng wa lighter o tlo ba ntong wa o fiša kudu o ka se uje o tlo o fiša o ka ruja magala o ka se tutetše molatša wa uja o a tseba jo edireng ana wa o tutetšana goba ka gore ena ana choice wa uja o lagano la ge le a fodiša e rena le mofago wa go robala go ntse re na le mofago wa go robala wa bona wena ka se wa o tsogile wa tshwara founu o ka se tsoga wa tshwara founu o na le mofago wa go robala man I mean like o na le ke tšhaba go no le tshwela ka ditete moa ntho ya baba o ka se le gamana moneso o fetša wa dore ke ga botsebotse ke nyako ke tšhaba go le tshwela le tlo šišimišega la re ke am disgusting ya le disgust la nna ke le disgust wa ka re flora wa motšhaba a wa flora ke motšhabi ke gore wa tseba keng ke no khumana a wa tseba keng a nore nkula bona motho la o nore alo o se bušiselo o no buša o ka re wa tseba keng o ka re a ka nroga wa tseba ka kgona mmotse jalo o ka se mmotse ka gore
o šetše a le alo wa bona ba le go tlo mo tsena mola o no buša ka raka bolela pele ena ka se bolele e ne ebile o tswile le go tswa ke nyako šala ke bolela le lena a sego motloko wa re aperesa se ke le lebogang mabetwa wena o tšwe botlokwa wena lebogang mabetwa botlokwa o tšwa botlokwa kae monna aga mabetwa ko wena le yellow bone bona profile picture o ba ke filter o tlo confuse banenyana ka mo boragatitšikana ba tlo confusega lakwana mo la seta di-date ka tšatši la go tlhakana ba tswakeng ba disappointed ba kry-a ba re my mom is calling me ka lebaka la di-filter tšao tuma re filter botse ene mošimane a šomiše beautiful face because o tlo nyaka go bona beautiful face banenyana ape ba rata beautiful face gore monna a ba go rate ka mogoleng ka gona monna wa iphina you give them what you have and what you are. That's it. There's no enhancing it. But ladies are ladies tshwantse ba enhance because ke basadi compete ke ba bantši so they have to be different in different ways. Imagine mosadi yago a tshwana le mosadi ya ka next door mosuta khisa mosadi ya ka next door ka phosho so ladies have to diversify looks diversify a rena mona wa tseba keng rena mona o ka se re tshware mona na o ka se re tshware kwa re bola ka di-diversify ore corona idea eng wena ore corona idea eng a bana na re tšhoše ke dilo tšeo nna re healthy nna re na le di-sleeping package di-fighter corona ke ra di bona gore di jang ka fast nkwešišitše ragadi ke re ke wena mo pele mo o dade mo boela ke gate ma mafo ke yona makeup angle filter bona e swantše ngwanyana a šomiše makeup angle and filter o ka se befe gabedi mo lefaseng wa befa ka bophelo wa befa le social media ye te yona swantše o no ba botse go yona kgetha o ba botse social media go ba botse ka bophelo na o ka se befe both gape ke a tseba gore ge o re let's meet o e botse ke a tseba gore o e botse akere o re let's meet ke a tseba gore ko tlhakana le motho o mo botse jwale go e botse ke a tseba gore let's meet ke a tseba go tlhakana le motho o mo botse jwale go e botse wa re let's meet ke a tseba gore go tlhakana le eng faki a itseba faki akere chachakoloba tlhakana le chachakoloba jwale mo social media bona se bona ke pampare filter makeup ema ka di-angle tsena ka gartaining o dielo je tsena ka gartaining mfana tsena ka gartaining wa tseba keng o be ntho engwe gore re dumela di-meetups and ka meetups standard sela sewe at least le one imagine wena o nota ka bo wena ka mo social media o no bja wena o feleletse wena ka mokgo merena jeswa go rumetšeng ka gona ka mokgo o kwaneng le god ka gona ka mokgo wa tseba keng ntho la e tlhakaneng ka gona zygote from you kana go le batho ba di-accounting ka mo jana tšele tša di-after meiosis ka mokgole di diagetseng ka gona o notla ka mokgwa anola monna aowa dielo tše dingwe so o be gore go etla ge standard sela sa social media sewa o ele shapo ke re mara at least
ya ba tshwananyana jwale wena o nota ka boena ape go boena like presentation guys it's always it drops every time it drops. I'm telling you, even Kim Kardashian doesn't look like Kim Kardashian. She's gonna drop. She's not gonna be the way you exaggerate. She exaggerates herself on social media. So most don't you exaggerate the or let's take some malwena. We faki yaka kere mara faki moko itegang gona di chaba di pull iki tegile faki apa is not everyone wa tseba mosadi ya go in real life. Not everyone is gonna know your wife. Some might know more on social media fan, and for them they only know that concept sold fan. So one give haki kamo you ba faki Botokwa Springs le ba mma betlo rutwa Botokwa Springs batho ba Botokwa nthushi nna ka re Botokwa re tseba Mokobedi zo Matox Springs mona ke bo Gauteng re no go batho ba Bolela Springs re bona bo ufelane le umdeni Springs Tokwa nina oh le ba mma betlo I think you can make sense. There was once this other girl I wanna commented on something and then I commented back and then she just asked, how do you know each other? Oh yeah, about how do you know each other? Faki wena mela bomelalini it's ba botse baby ya bana re faki bona ragadi go se wena o faki ragadi go le fola gampe aswena go le faki e ba faki ka bophelo mara mo social media mo lwela bana mma lwela bophelo ke ntwa monna bophelo ke if o lebella Gomora Tati if you went today Tati grew tired of being nice o tsene ntweng ke madi ya gage botsotsi bentse ja sa tsebe ape lona o kre o se faki o sa tsebe wena o ipona ka re o faki a o tsebe re wa tseba keng botse ba gago bo khutile bo emetseng wena o bonyaka o bontšha bo gona lwela bophelo ke o skana le re ba tlo kwela botlhoko mo social media o poster senepe se sengwe sa faki ka mogoleng faki ka gona wa nana re tore alo faki ya batho what is this and then what is this thing doing ra o share ke ntweng mo bophelo social media ke ntwa lwela make up a phafa what's making dira mankana di eyebrow do something social media mo re a lwela re a change re ba what you like if you dreamt of being Chris Brown social media ka ba Chris Brown go le wa mabetso gore ke encourage misrepresentation as misrepresentation ke over exaggeration and then go ithakana le ena you fall down ya ba exaggeration over ya to aba sharp o bona le bomelani le bomelani ni o bona o re motse bata ka mental man nna ke take so ke ne le disho wena o be foundation nyana bia foundation sesi o ba nya ka bia ke nna bia foundation o let's meet mara o nota ka wena wa banna ka wena ke nna ke tlang ka bonna wena o te ka wena sesi mpontsha gore o ya dikhana man o tlo nka piela bogobe ka nama e tshweu everyday wena man rice ka nama ke nyaka beetrootnyana bo breakfast steak roll ke nyaka o ndiele ntjoela ya o tšea namele wa e try bona ba itše ba e kata ba itšhele mayonnaise go ija o ko ka re ke nthongwe ka tšwa ka mole ka re mabone a wena o nompha bogobe ka nama everyday o nsolela nonsense ke to lapa mos we are not going anywhere as a people Presilets nagana o ta ka bo wena Presilets ke maina mang jwane ke maina ma Presilets
a ke gane ke re ba ntho ngwe le nngwe mara le wena o ka seno ba presilets imagine ke sa o tsebe a ke tsebe selo ke no tsebo le presilets ke thakana le wena in real life ko bona o feta ke presilets awa presilets o ka re ko wena dilo tša mo mpeteng gape le tsona ke di-presilets e re ko o bontšhe lotse ke di-presilets ke di-presilets lotse a ke khumane tšhakela presilets presilets o tšhogile a nyake ke ikhumane ene ka nneta ke ikhumane leina la dilo tše tša mo mpeteng ba di bitša di-presilets so wena o ka no ba dilo tša mpeteng monna goba o tumile ka tša ka mpeteng wena presilets gape o ka sebe presilets ngwatu ya mmamogašwa she Facebook e yona presilets ko go bitša jwang mo bathong presilets o tseba nna re rata go welela batho nna re a go welela tse ko re lokela tse ge o le presilets o bona gore ambele a isa ba ntongwe ya go squishaga le wena o ka se lebelele morago o tlo dia gore confuse ge presilets nke o bolelelo ja mannete ja go kwala gore ko wena ma namona a se e fele wena yo nka kota mona lefastereng ka re kgopela package number 2 o ra re nka putetša namone e ka e feleletša ape a ke jele tala. It's just those things, one of those things you just find around the house and you just snack on. Wena a o kgone gore o no tsoa gore o snack on something swantse o thomo loiše o ka loiša ka 3 wa loyana moso ga e phutego kgomo o ka re ke a šalela mo phutego kgomo o kry-a phutego kgomo maina go kwala gore batho bakeng ba proud of themselves ba kwa ga animal e nngwe e re ratang re batho ba re ija go ija ba bona ya phutego kgomo mola brongane presilets le nna ke ngaga ke lela ka presilets nna ke re ke lela ka presilets leina le tshweni ga e bone makopo forehead ke makopo nna ke tsebe wena o change dika le diemo presilets what's this goreng ke re o ka se be presilets hi Phuthi Rogers Masoga yo guys Phuthi Rogers Masoga o kgona go opela nkile bona motho a opela o fetse o emo mo lebelele so mara le nna le sa kwešišilo tša go opela ke irrelevant but hey I do it a opela o kere motho ke mo lebeletše ke o ke tebale gore wena le wena you're part of mara o no ke mo lebeletše a opela like opela I'm fucking dead well presilets letswalo le o gana o lebea letswalo la mmatau phaswane o swabiša ke phaswane a o nyako ke tswanana le phaswane kwena o phaswane letswalo la mmatau kwena phaswane ya ramoraswi letswalo la mmatau kwa geno mfanola so wena o bone gore wasipakeng o ka re ba monyonya abamthandi kahle abamfuni abasamfuni i-community ayisamfuni abambeki kahle makadlula bathi yini le nto so lwena watshentsha wasaba go ga letswalo kwena ga letswalo la mmatau phaswane ya ramoraswi ingwale tlo tlha gore botša di-presilets le nne ke kgone go opela wena o kgone go opela e re batho ba gešo ba tseba go opela e re ke tšwa ka lapeng la mmino
doesn't mean o lena ba go badile a se gore ba go badile wena ra ga ditšhikana re fura we e re ke tswa ka lapeng la batho ba go tseba go opela se ka re le wena e seng ke ka kwa ebile o thomile mo bophelong a seng o phela na mone wa tswa ipora ka gore e no ntšhametse anyway and at the time wena o nyanya the side o wena ntšhametse ka mo fase e multiporous porous e ra gore mošomo ntho a mešomo it's perforated mara a se gore ke ka swele bone go manene le mešoba sona go batse batho ba le ba one o ta life after ba one gomola o ka batile moletelong a se moletelong ka mo lena ke a tseba gore le rata meletelo le tholosetse meletelo nako e lena le le meletelong le diso phefa batha le la se gale le a ise go meletelo akere a ise go meletelo ino ba tseba ke le no ya go sele and wa family fela pe funeral tša matšana ke mind your own business funeral tša matšana ke mind your own business life ya matšana ke keep your shit to yourself wa tseba ke life e change and batho ba di funeral ba jewa go jewa gape nna nka senya ke casket yo bona kama la tlhela ka re gape plastic wa sama ke family fela moso gape lo tse ntšhi re di ya batho di ela batho ba tlo reng gape wena ragadi ke wena o dating mo wena le bongane le phala ke le mabaito a sala no dulela conning since re thoma and I've been live yo I've been kwazo Unchametse ka fase it's perforated everywhere like multi-perforated what ventilation in a leading pampas tendencies son go top son go arabe pena ke araba batho go ke araba le inbox go nyo go slider in tsena inbox mo slide o mpotse o fila jwang le nna go botsa gore ke fila jwang go botsa gore re ka seleke go ba tswa keng o ta o le ka mogoleng ka ona go ba wa lwela nyana na lwela man wa se motho wa o no daile yena o tswa keng o tsamaya le nosi le Jehova o ta le Jehova fela a wa monna ene le Jehova o file sebakanyana sa gore wa tswa keng o ke tsatsana wena o ta o le nosi I feel really cool. What's on that good about? When president wa o le tswalo la mmato bom nna a sanka ka gona guys a ke gone bolo a ke gone sports a ke gone gere ke tabe ke itšere kae na bona nna ke bathakaje
Aye. It's what ke robile. A pe bala ona batota. Re ke check. Aye. Sharp. Ira ro ka sa bamba. O ka sa kgona go di dilo tšela. O sharp. O sharp. O sharp. O sharp, Mark. O sharp. No go robala lena la ntaetša. Ga bona ndisheng. Ndisheng. Sharp. Ke dima ba bone aka tlapong. Ke swabile. O ta bona go sasa tabe ke botšišiwa gore bo digae. Ape e rasitše mo. E rasitše. Mara ke le botše ka re nna ke nna le my own place. Gae, that's why Baka sengwe. Very cool. So, nna ke mo. Bagole. Bakakua. Mara main bedroom. Mara ke bathroom. Yona e ka kua, bakakua pele. Ora hore bankwele. Asibangwe. Nae. Nae ke robaleng. Getting to sing ke robaleng. Ebile ke sa kgona le bia phone ka mokgone ke beile. Ke sa kgona bia phone ka mokgone ke beile. Sharp guys, ebile ke robile ka lebaka la lena. Sharp ke a le rata mara ke sharp. Baka sa mfa my sleeping my sleeping package. Ape rena re lo bala ka sleeping package. So guys, sharp.